So ge dilo di diragala ka mokgwa e leng gore o ke kgwetše e le gore ga o kgone o ka di-controller, di go fa stress se ntšhi, di dira gore palelwe ke go focusa. Molaetša ke tlo go fa ngwana tšatši la lekgone ke gore le ka go bolela le ba bangwe ka mo mošomong wa gago ba e leng gore mohlomong o ka ba tlhalosetša seemo o ya ka ditaba go ya ka mokgwa e le gore seemo se ka gona, ba tlhalosetše le ka mokgwa e le gore wena o feel ka gona. Ke a tseba gore ke mošomong ba expecta gore ba nyaka go bona wena o delivera, o bereka, o dira tše ba nyaka gore o di dire. Le ka go bolela le o mongwe o mo tlhalosetše ka mokgwa e le gore dilo tše di go affecta ka gona, di affecta tlhaloganyo ya gago ka gona, di affecta ka mokgwa o naganang ka gona, mo e le gore di o fa stress ga o sa kgona le go focusa and o tšhaba o dira diphošo le go feta. Bolela le motho o mongwe e le gore a ka go advice gore okay a re bereke solo. O ka kgotša motho a e tla go wena a tlo go fa maele a mabotse, maele a leng gore a tla dira gore energy e la gago e boe back ka mokgwela re go tseba o le ka ona, ka gore karete ya the queen e laetša motho e le gore ke motho mo strong, motho e le gore o leader by example, motho e leng gore o kore ke moetapele wa nnete and ke moetapele wa tlhatlha. And ge wena o eme pele ga batho ba tseba gore tše di tšwang molomong wa gago ke tše di botse ka nako tše tšohle, and ba tseba gore ge ba lebeletše ka mokgwa wena o šomang ka gona ba ke thuta a lot, ba lena a lot from wena. Okay, and ebile go ka ba le diphetogo ka ra bophelo ba gago le kgono, e ka ba diphetogo tše le gore tsamaišana le mošomo, e ka ba diphetogo tše le gore di ka re ga di-relationship, mohlomong ebile wa kgwetša le gore mohlomong go na le leeto le gore o swantše o le tšee, e ka ba le leeto la kgole, e ka ba le leeto la gaufi, mara e tlo ba ntela gore dilo tšana ke le tše le gore ga se o le prepare le leeto leke, ke leeto le le gore le no tla ka speedinyana, wa re o dutše call ya tsena ba mohlomongwe manager wa gago ba mohlomongwe a tla mo go wena ba ntela gore o swantše o tšee leeto o ye kae ka o ye o dira se le seke. And wa kgwetša le gore wena bo se ikemišetše go tšea leeto le kgono, o bo planele letšatši la gago ka mokgwa o mo itseng, ntho e ka dira gore e go fe stressnyana ka ra bophelo ba gago. And then ke tlo go botša gore go na le dilo tše le gore di tla mafelelong di a fela, e ka ba le dilo tše gore o šoma ka tšona goba mohlomong dilo tše di diragala ka ra bophelo ba gago, go na le ntho e tlo fela le kgono. And then ge e fela ntho eke o tsebe gore o seke wa kwa bohloko, o tsebe gore a ke mathomo mayo a dilo tše di botse, a ke mathomo mayo a dilo tše di botse. So go ra gore ge selo seo se fela le kgono, mabati a dilo tše di botse a tla bulega, gore go fela ga selo sela go tlo bula new opportunities ka ra bophelo ba gago. Wena se o swantše gore o se dira go bona o ka re ga situation e le gore a se e botse, o ka re ga mabaka e le gore a dira gore o be le di-stress, o be le kgatelelo ya monagano, le ka gore dilo tšeo o di ntšhe mo monaganong wa gago, le ka dilo tšeo o di ntšhe mo monaganong wa gago. O se ka kgotša o tša nako e ntšhi o nagana kudu ka dilo tše e le gore di a go tshwenya goba dilo tše e le gore di tliša mathata ka ra bophelo ba gago, le ka go ntšha dilo tšeo ka ra monagano wa gago, o tla bona o tlo kgona go gatela pele kudu ge e le gore ke dilo tše e le gore di diragetše kwa morago kwa dilo tše e le gore di affecta go ya ka mokgwa o šomang ka ona le kgono, di affecta bophelo ba gago. Ka gore ge o ka kgwetša le gore wena o busy o sa pay much attention to dilo tšela tša morago tšela di fetileng tšela e le gore di a go tshwenya mo moyeng, tseba gore dilo tšeo di ka se affecte bophelo ba gago ga gane jalo fela, bo tla affecta le future ya gago. Ya ra gore dilo tše e le gore di fetile tše e le gore di a go tshwenya, kgaogana le tšona, di ntšheng ka monagano wa gago, lebala ka tšona, o nagane ka tše di botse gore o kgone go plana gabotse, o planela future ya gago. Ge e le gore o kgwetše le gore o na le bagwera ba e leng gore mohlomong ga se bagwera ba botse, ga se bagwera ba e le gore ba lokile, ga se bagwera ba e le gore ba go rata, ke ba e le gore ba pretender, ba e le gore ba fa maele a o se be gabotse, ba e le gore ge dilo tša gago di sepela gabotse ga ba rate, ba nyaka go bona bophelo ba bohlakahlakana, bagwera ba e le gore ge wena o swantše gore o dire dilo tše di botse goba mošomo o mo botse, ba go botša gore a e tlogela o dira tšeo a re o dira 1 2 3 4 5, ba go botša ka dilo tše e le gore ga se dilo tše di botse, kgaogana le bagwera ba mohutowe ga o ba nyake. Ge e le gore o sa le sekolong wa studiša, wa kgwetša le gore ga wena e le nako e le ya gore o be busy ka dibuka tša gago, bagwera bao ba tla go wena ba re a reng re kae kae re go ipshina, kgaogana le bagwera ba uwe, go ra gore bagwera ba ga ba nyake go bona dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago, ba rata go ntšha tseleng gore wena o se ka kgona go focusa, wena o seke wa ba le bokamoso bo bo botse. Ka re ge wena o studišetša gore wena o kgone o tlo ba le bokamoso bo botse, o kgone go hwetša mmereko mokaone, o kgone go support-a goba mohlomong go thuša lapa la gago goba lapa la geno.
so ba go ntšha mo tseleng bagwera ba gago ga ba nyaka go bona dilo tse di botse di tla mo go wena ba nyaka go bona wena o le wena le fela kgaogana le bagwera ba owe ga o ba nyake ka bophelo ba gago ene molaetsa wa botlhokwa kore letšatši le le kgono le ke gore ke letšatši le le botse when coming to spirituality tumelo ya gago ya sedumedi ke letšatši le le botse for wena go ka diragala dilo tše dintšhi ka bophelo ba gago ka gore ke tshwere dikarata tša badimo moke badimo ba re answer the call and ba bolela gape le ka spiritual transformation accepta badimo ba gago o ka bena le spiritual calling o ka no ba sena spiritual calling mara acknowledge dumela gore badimo ba gona badimo ba phela ga ile gore o tsena kereke e le gore go ile go yona ba go botsa ile gore badimo ke madimoni stopa go ya kerekeng ya mohuta owe ka gore go raya gore wena as long o ya kerekeng e uwe le ge le re mantšu wa gatšo mo molemong wa gago a tswa go bagolo ba kereke uwe mara wena o gare o ya kerekeng eo go raya gore wena le wena o dumelelana le bona gore badimo ba gago ke madimoni and o gopole gore badimo ke bomang badimo ke bokoko khukhu le boragolo khukhu ba gago ba ile gore ba phetse mo lefaseng le mengwaga e fetileng pele wena o e tla mo lefaseng ene badimo ba le ba gago e be ile batho go tshwana le wena ka mokgoleng ka gona lekgono so go ra gore wena o refera go bokoko ba le ba gago le boragolo gore ke madimoni madimoni gopole gore ke eng madimoni ke batlhankedi ba Sathane wa dumela gore bokoko ba gago le boragolo wa gago e be le batlhankedi ba Sathane ga ile gore ga o dumele gore e be le batlhankedi ba Sathane e tswa ka ra kereke ye uwe kereke ye uwe le yona ke engwe ya dilo tše e le gore di go ntšha mo tseleng ya gago ba go tšea ba o ntšha tseleng e lokilego ba o ntšha tseleng e tlatšeng ka lefifi ba tswa the minute o thoma o refera to badimo ba gago as madimoni dilo tša phelo di ka sa sepela gabotse badimo ba tla ngala ba sepela ene ga ba ngala ba sepela badimo ba gago di-blessings o ka sa tlhola o sa di humana protection ya tswa go badimo o ka sa tlhola o sa e humana so ya ra gore badimo ba ka thaba gore wena o ba acknowledge o ba dumelele fela o bolele le badimo ba gago le ka ba ga teng mo bekeng ge e le gore ga ona e spiritual calling ke ra nako ya gore o fe badimo ba go snafe o fe badimo ba go metsi bano ba ipsine le bona le gona ebile o fele o kry-a nako ya gore o sepe fele o ye kwa drapeng o ya go cleana mabitla a bokoko le boragolo ba le o ba tsebago gore ba kgone go robala mo e leng gore go clean o se ka kgwetša badimo ba dutse poleke le gore go matšhila ntlo tša bona di tletše ka matšhila ga bana motho a ka tlang a ba kolomakela mo e le gore dintlo tša baagišane ba bona tsona di sekono di a phadima badimo ba bolaya ke lenyora badimo ba bolaya ke phefo ga ba apara ga gona leswika mola ba robetšeng gona goba leswika le la bone le a sa le dirwa kgale le wele le tlhakatlhakane le nyaka go buildiwa gape badimo ba bolaya ke phefo ke tše dingwe tša dilo tše le gore swantse o di tlhokomele ka ra bophelo go dilo tša bophelo di kgona go sepela botse gore wena as motho o be le boitshepo ba gago o botša badimong ba gago go ka kgotsa wena o furaletše badimo ba gago le bona ba tla go furarela ene go ra gore wena ga o sana ba re keng seriti sa badimo ba gago ge re le so re phela lefaseng re na le seriti sa badimo ba rena ba tša seriti sela sa bona ba re fa sona mara go wena o sa dumele gore badimo ba phela seriti se ka se be gona ka bophelo ba gago o no ba motho fela ga gona motho a go hlomphang ba buša ba re kore when coming to spirituality or when coming to dilo tša badimo kore just go with the flow o seke wa ke ganetša o seke wa ganetša moya o kgwetše moya o botša gore dira so wena o ganetša moya ga o gana dilo tše le gore di uša mo lefifing ga o gana dilo tše le gore di dirang di blocka di-blessings tša gago ke ntho ke bolela kare ka nako nngwe ke re ka nako nngwe di-blockage re ke tlišetša tšona ga di tlišetše ke batho ba bangwe yona ntho ya gore wena o sepele o ye mo e leng gore badimo wa gago ga ba dumele ke another way ya go tliša blockage ka ra bophelo ba gago ke ona molaetša ke le tshwaretseng ona wa lekgono taba kgolo e reng go tlo ba dilo tše tlo diragalang today tše le di tlo diragala ka bontšhi goba o ka kgwetša di-message today tše le gore di tla ka speedinyana and wa kgwetša gore o gapeletšega gore o ye o travel o ye same wa mohlomongwe o dire dilo tše dingwe tše le gore ka speedinyana and wa kgwetša dilo tše le gore di thoma go stressa di o beya under pressure le ka go bolela le batho ba e le gore ba ka go advisa gore o bereke jwang le jwang le jwang
ene gape kgaogana le batho ba e leng gore ga ba o iše tseleng ya nnete ba o iša lefifing ene ebile amogela badimo ba gago ba acknowledge ke tabakgolo ya lekgono. Ke a le leboga le be letšatši le le botse tšatši la lekgono.